Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Kablaawan na kay amin anaayat amang tartarabay karagitin drama mi dito'y Jor Drama Tips TV YouTube channel. Kat ita adoy ti pakasaritaan anapolwan. Part 2 nauyaw ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anya ngay ita. Guilty kan. Daytan ti bunga ti kinalaing mo nga aguyaw. Di pala sika tinadusa. Saan kat atilangat ti aputa ti nagbalinakas jay. Danda ni awan nagtubo nga agong na. Kan danda ni sana nagbukirad ti matana. Ay kasimot ti apaw. Sikala kuman ti kasjay. Ta nalaing ka nga aguyaw ka nagdilaw. Say paimot inusinti nga apaw. Ang nupay kasta, very proud ak iti apaw. Sana kasken ka ti siyang. Nalpaskan asumanaw. Sa pinagtangsit ka. Damdamagag, no nalpaskan asumanaw. Ikatamkit day ti kinauyaw kan kinamanagdilaw day na mataken po sa di siyang. Uray kumaano dalangam anasayaat. Awan may. Na. Nagbasit ka. Sa kastamot tilinaon tarupam. Napintas ka ay tapno aguyaw-uyaw ka. Mutalang. Apay nga raw akinayaknak. Takastao na ya papansin mo ide. Ay agbaing ka mamat. Si Kaki din ti pagtatak ko na. Ala kayo nanang, tatang. Agin inuyaw kayo kat agasawa kayo. Saan kayo kuman ang nagasawa? Ano nalaad kayo? Unay daytan kaka. Dahil ito'y ngamin inayaw nga uyaw. Anya nga ita, di nakaapaw iti uuyawan. Ang panasin na nga uyawan ti apok adengdenggak na makaramanda kanyak. Kakaisuna, anaada anak mo't laing iti apaw. Iso alab na lab ka. I am very proud of my apaw. Tatang, agsaga-saga na kayo pagbakasyonan kayo dito Taiwan. Kasta ka de anak, ay nahay nagsaya atay. Amok akailiw yung mutan ti apuyo tatang. Ay, pirme ti iliw ko kinkwana anak. Agrenek kayo ang mga rakop kan mga gagkan kwa tatang. Tay ti mabiit, umay kayo agbakasyon ditoy. Asikaswak amin ang papeles, tapno makaumay kayo mut ditoy. Kan ag-enjoy kayo mut ang agpa-share ditoy. Ay, nagsaya atan anak ka. Maragsakan ako unay. Sigurado, maragsakan mo ti inayaw no maamuan na daytaw. Ay nalakay, nagsaya atin adamag dayta. Makapanak mutlaangan iti Taiwan. Mapadasak mutlaangan taglogan iti eroplano. Ay na. Makitak mutlaangan ti ado, abuya, iti balasyo taaw. Ayan yan anagasatak. Agsilpi akto ijay. Penda to pagpapicturan. Amen a beauty spot ijay. Ay nagsayaat. Nalpaskan bakit? Apay ayamanan. Nagarapaap kan iti kastaunay. Kaya't munto tag picture iti naduma-duma a lugar ijay. Ngam. Di mo man lang nadakamat nga iliwam ti apam. Kan kapicture mong tumay. Apay ayata pagluksawon na manan. Kontrabida ka la unay mat.
Saan met? Bakit? Ngam ipalagip ko lang met Saan man natilay bagbagam? Tapno sana madadaal-tal daw ko. Dahita met timadikan ka bakit? Saan mo nga amot ti umawat ka nagiti makuna a koreksyon? No, pagsaya atak ti iyawat mo awatek. No pagluksawak, di nakasasaon. Unay daytan kaka. Di mo na awatan, di ibagbagak. Malagip ko gayam. Awan at agbantay iti grocery. No pumanaw kami kaninanang mau. Adamot trabaho anak. Wan nga rotata. Ninanang mulangan ti umuna amapan. Ta sumarno aktumat inton agaway. Ay una tatang. Agsinublat kayo kaninanang amapan umiliw iti kaanakak. Ay, imbag pa'y kinakatam mo masawan ti ilaw. Ti inayo, pulos. Kaya't yung asawan tatang, saan nakailiw ni nanang ni baby? Kamok at pulos. Pulos adi nakailaw. Nasa umaon. Unay matan ni nanang, awan mat basol, wano nakam ti baby aka anakak, tapno guraan na. Saan na matkit day akagura? Ngam amok nga ibain na tilangana. Ngamen, isukat managuyaw. Dahita ka tita, gapu iti kinamanaguyaw ni nanang. Naikan iti mauy-uyaw nga apo. Ngam masyanak ka ni baby. Tawan ba't basol na tapno isot yaglakam. Paimot nga man, takas jay. Ibagbaga pa yan, iti chismosa ang nakaamaw kung nakakita iti Facebook tayaw. Nga amangan kano pinanggap ni Rhea aparagirag iday. Ta saan pa yan nakasagana nga agsikaw. Saan mat siguro tatang? Awan makamaw no apay. Ang sigaw ka na iti man nakibiyang. Kan nadawal ti utak na atat-taaw. Kat adaw ti may bagbagada. Natural na itan iti tao datang. Inton dumteng tumat ti banag pakauyawan na. Santulag na ko. Kasmat iti inayo Ang panagkulak. Kaslaawan mat pakadidigraan na. Unay na itan kaka. Mailiwak mo iti ka anak kakading. Ngam adamot ngamin trabaho. Sana bali manong. Ta agbakasyon kamin tumot dita kalpasan ti 2 atawan. Mabit lang aurayan na itan. Wan mo't kit di Ano sakon ti iliw ko ka ni baby? I-send mo latan ti pictures na. Agraman ti pictures yun dita. Wan manong. Apa yan nagsanay ka, Rhea? Dahito anak ko Amuklatan, alimod nga uyawon dagiti makakita. Bayam lata. Basta saan da nga'y parubakan ka ti makita da. Malagip ko gayam. Idin sikug mo ni baby. Tinumar mo matla amin nakita ti agas kan vitamina nga inreseta ti doktor? Tano saan? Mabali nakas niya ti pagbalinan na. Ngamin, saan nga fully developed ti pasat ti bagi ti ubing no maliwayan na tumaran na iti reseta ti doktor? Kasta ka di, manong? Isumat ti mabasbasak. Ang sana daytan ti pagsaritaan ta. Iyan tangay saan kay paimot makasurot ngo may ditoy? Patuludan kan tulangan iti kwarta manong. Ay, nagsayata natin. Ang madamot trabaho. Basta ikan ka. Nairanamot ngamin nga daanak. Alakit pagyamana ka, ading ka. Katnay, saan nyo abay-bayan ni baby aka anakak Urayan niya pa'y tilangana. Love ko na ita aka anakak. Sana kas kaninana nga mapilpilit lang. Unay na itaan ka. Apay nga minayat agkay waris ti tao nga dapa kauyawan na. Adaman nga tanakita maon. Adaw ti makitkitak. Di mo man taltalyawan na itatatawa masabat maon tamno awan pa kabasbasulam. Nauyaw na iti matam ken pusam bakit. Oray kumaan adalangam. Nagbasit ka bakit? Sa nagbasit ti utak mo. Anya? Nagawa na bain mo nandong? Oray si ka man, nagbasit ka man? Dak kilak mo't langam si ka. Uyaw at tao. Kasno si ka tinauyaw?
Ay, bilinin kakit di bakit? Di kanto agoy uyaw, di balasiw taaw, ta mga no, matibabda ka. Uno, mapasubsuban da ka. Tila'y magbagamot. Day takot ti madiken ka. Nalaing ka nga agoyaw. Ngam inton sikat ti inuyaw da. Kastao na ti sakit tinakamaw. Isarik na mamot ngamin, tirik na nagtiin ka uyawan. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Nagalas pa ti panagras-rason mo. Il ka man nag-eskwela. Tapno makaadal ka, iti na imbaga sursuraw. Just kay. Ay na, nagsayaatan. Nagpintas gayam ti Taiwan. Ay, kayat ko pa'y apasyaran, nagiti kabangibag alug-lugar. Mabalin tamot nanang, ngam saan pangita Ay na, inagtuman di ag silpi-silpi anak. Kadwak to adagiti cute, nga aso kada pusayaw. Ha? Ay, sige, nanang. Kan agpipicture tayong tumot Wan Ubain yun to ni baby, ngay pasango ti rupa na. Tapno makita mo't Tapi ayada kayaw. Katslawan makit-kita yaw. Amo yung lang aruda na sa tilangan Gagarain nyo pa'y langay parang ti rupa na. Di kayo lang bain. Ha? Nanang, payakas tamot ti pa nagsasauyo. Kwa. Anya timbagak Bayan nyo nanang. Sige. Agmerienda kayong tulatan. Dapat karamidag. Napasaktak samot ang tirik na ni Rhea nga anak ko. Unay daytan kaka. Ay na! Naganas mo tunay ti alugar. Abay na dalamsan may, itingkam pa nagpasyar ka, nagpipintas. Ay na, nakaado akon iti silpay. Si Mina ak ngamin kadareya. Saan na ka makapusing-pusing iti nasaya at numakit-kita da. Ay, dito, agpusing ak agsilpi dito. Ay, nagpintas. Ay, pindaag amin nagkakapintas ang lugar dito. Tapno da souvenir ko. Ada makita na giti kalugarak. Asaan pa nakagting dito. Ay na, nagsayaat. Ada dito abroad. Nagpasya-pasyar laang. Ay, na nagsayaat. Baby, urekas jeti kababalin ni Lolam ket inak pay laeng. Isu nga, anusak aginggat kabaelak. Rhea, anak. Umayo ka di manin uyawon ti anak ko nanang. Style yu daytan at tim mo lang. Managuyaw kayo, managdilaw. Nalipatan yun nga amin a tao, ket addamot madilaw kada kwada. Isu akasta kayo met, addamot madildilaw kada kayo. Anak, amaw ka nasaktan ka. Iso anagadon tinay bagam. Para kanyak ngamen. Ada kayat tayo. Wano napintas iti panagkita tayo. Ana alas iti panagkita ti sabale. Iso di yu pagarupan. Akay kayat da akit kita enti banag akay kayat iyo. Kas kuma iti anak mo. Agam bayam ada tayo latan ti agpapasamang buyaken kuana. Saan ket nga iparparang tayo pay lang ipapabuya ti langana iti sabale. Kalpasan na limed akat katawaan da. Anya? Saan ko nguyuyawon ti apok ta kwa iba inyo nanang? Kasta kadi? Jak kayat nga adda madilaw ti tao ken kuana. Apay nga minaday ta ti pampanunutin nyo nanang. Awan bibiyang ti sabali a tao iti kayat tayo nga iparang iti publiko. Bay amo, no di nak maawatan. Basta jak kayat. Anya ti diyo kayat nanang? Jak kayat
nga ipasango yu iti kamera day ta anak mo, tapnawan ti makuna ti tao, apagsakitan tinakam ko. Apay ngamin at isabali a tao ti panunutin yu nanang. Unay daytan kaka. Kastalaeng ti ko na ti inayaw ta ugali nan ti aguy-uyaw. Ngam di na kayat nga damauyaw ti tao ken kuana. Wan nga rod tatang, mapikunak kininanang no daduma. Bay amratan, asigurado makonsensya na ita. Isa di na amon ti sasawon na. Unay daytan kaka. Itid mo man ken kuana na ita cellphone mo anak ta kasaritak man. Apag iso tatang, iso ti umasidag dito eh. Nanang, kayat na kayo kasarita ni tatang. At iti cellphone, oh. Hello, kanya ti bagam lakay. Di ka mo't lagi pusan iti picture yun ita. Ay aguray kamot ata, saan kami paimot, anak ka pa picture. Katno adukano tinapan mo nagselselp yan ditan. Kadwa mo't siguro ti aputaan niya. Ipus mo mo't agaw ubaam ti apaom tapno makita kmay. Aguoyong ka talaga. Ila isal-sal pikam. Diyak kayat ngay parparang tirupa na iti publikaw. Tadyak kayat apagpistaan dya. Kasta nga minti ugalay miso agilti ka. Nauyaw ka. Isa pagarupom nga uyawon damay. Ay natisang bakit. Sikan salaang ti kasta dito lubaw. Anya! Unay daytan kaka. Ay! Da kayon tagsalita. Maluksawak manan. Hello, tatang. Di na kayat adenggan ti ibagak ta masider. Talagamot ngamin na nauyaw ti inam. Bareng may katnan ti kinauyaw na. Ay, just kikit di na tabak-bakitan. Tatang, agawid ita ni nanang. Lalpasan ti panagbakasyon na ija Taiwan. Why? Ngam awan man lat impos na aladawan da ka ni baby. Jela rupa na ti impupos na. Iso tiragsak na tatang. Pag-aayat na buy-buyaan ti rupa na. Uray ko maamat na. No ada buya ti rupa na. Awan inlike kaw ka ti impos na rupa na. Unay daytan kaka. Tiyak ko maamat di lawain. Ang masurunak iti kinalaing na nga aguyaw ka nagilaw. Padaanan tayo kidi tatang. Tamang ano adda ditan ni nanang. Unay daytan. Awan ganas kaw iti sa sangput mo. Tadi ka man lang nagipos iti picture nyo ka ni baby nga ubaam. Apay, awan sa bali ang matapik mo andaw. Nauyaw ka, dahil tatiyam mo. Di mo amuti sasawam. Apay, agnanayon latan ti kababalin ti may sa ataaw. Paliwin nyo pa imuta. Kaya't mo asawan, nagbaliw ka. Imposible. Piliton ka aya ang mamate? No di mo kayat, di saan laang. Ang no picture ti aputa. Ado, ti picture na iti gallery ti cellphone ko. No napukaw ta cellphone mo, napukaw mo tan ti picture ti apawm. Ngam no impos mo, ore mapukaw ti cellphone mo, mabalin mo lata kitaan iti sabali a cellphone. Ore day tan ti siyang, talaga nga ibain mo ti apawm, tama naguyaw ka nga main. Andong, mabalin ka day. Asar dengan ako nababalawan konsidsideran. Tapno'y bagakken ka. Napatag ti apok. Ngam di kay agapura ang amen. Oray lamakaluan. Adan tugundaway. Nga ipus ko. Ti picture mi adwa. Aguray kay laang mata. Unay daytan ka. Wen, tatandong, di mo apuraan ni nanatisiyang ta iso matinag ko na nga adan to panawen. Mabalin na nakaamirisan iti dakes akababalin na akas iti kinauyaw na. Hanggang di na lang may parangan agos. Tulungan nyo kit di nga itultuloy na naita panagbalbaliw na tapno naragragsak mat lang ti amin. Itan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Part 2, nauyaw ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.